Valentine na bina Francis n'imyaka 17 Sarwa nasanga nkina baza kuntwara mu irwa kuna kutegereza kaza kusanga ngo bantu biro mu irwa ngo bakampisa kagana no bakome ngo babagira nkakata kasoba koroga na sente zikazakora zabura tubaganga tumureke asitama kuyiho tokagarakaga mu irwaro ryona kuyakagana kurugo batikagaruka yoga na asitama ko kwana ko kuhikanwa ntakagarukaga mu irwaro. Okay. Abazire babo barahe abakuzara tata na mama barahe? Mama wari mu cyaro tuwe tata kafa anyine imyaka 7. Obire noye gaye karen kana nawe nasomera sometinga ko mu cyaka sa nti cyatumwa ko mu cyaka shata insonga ya sente kare kubura na yinika na stam. So hatu yakakantu nyino tebeze jengo ebyo rukora bamuna nakakantu ko mwana w'emyaka 17 mu cyaro tinkora mirimo y'amani kare kiri yawo intamize doma kugira ngo nifuna musente kare tinkora mirimo kugira ngo usaho kusiba ni kare meza kare na wakandi yame sikwena ngo isi kare yame remese college ikasanya ni kare me yatna nyikambo zo businje hata nani nyiruka mununga kare mutima kukante atwara nakoneka umutima no gutera rumurana zo muzima gumanzi tera nko mutima atubaganga bagumana ko ino mayamano gumastamera nana kutamiza za washimana stama nkutwariza mpara mporo birabona abanywana babone bakutwariza batana nakakanda banywana banje bombi ne wabitu tabakona kale mbeyise mununga bakanto mbakunda ruvuyo kale ko kubona abantu mbabona kaza kumuramura akagira ngo ninza kutira ata orura reka nangasika kana kantu nato sanga nimbe hana nisiba nstamera tinshi n'abanywana birebe kale abo nsonga ya kanto kambuzo businzi koko buriya ukabanika shasha ninga kale ni nkomo be mission ni naza kulia mankao nubo nakalyame nakakasasa bitu kugira ngo nuburuchiro nugumo na gumo kale kanje ntana wakakantu kakauka kando ma hosti mpaka ni sasa kanka suna hosti mpaka ni sasa kale ni nkomo be kaninda bo wanojiro tishugira ko turebe umeza shanko wahumeza nani nseka nakanya batinikihinye ni ndeba munko buturi nekikurgayo nyago buntu bwa white nakanyiga nyago buntu bwa white kambe niseka nako nikihinya kambe ni indra still mpaka nikani kakora chini kihinya gangu nakiyo bakiyo kale ni fanga mesiye mutu yana ni heri mtugo na kuatira na mkwanta kati nchuka nani niseka nako kihinyam hati no yenda boys niwe nico cyo rukwenda mu bantu bakwe hati nyenda bakagango twakisobora KMC y'umuntu yane ati ndanda abantu twakisobora kiye kuyo pezo buyambe bwo kubari nyerebera nkanya ko muntu mbukuliya nk'ibyo kacha sobora kurugaho amusoma n'umuntu y'umuntu yane kwatiri uwabere yashomero kajya kwa MP3 kakanto kokini bakana bakutwariza batabeji abashomesa abandi bamwe kuba bamanyere ngo akantu akanngo banko akare wano ntera kakaja kakuza kakosa kwata muko kare kaskasi bamanya ngo ni fata batanka gukora kunyetantara bamwe kugira ngo banyigendesereza bakantu ko kasunya kare kugira ngo kukinde cyakaromu musayini gwango akukino musayi mwingi nanyanka natunjire ndize nkozo kakakambera ko saga makezo saga meza tibikwiya izira aterera abaganga ntongera kurwana natanka ko yara abanywani n'umuntu umukaro wundi nawe so mama wawe nagamba cyahari no muhuriza ninga ariyo mbiri naiza gumuna gumagiana ni muhuriza nabutimbiye wagango mwana bamureke no nakayange no kwanga ngo bantu batakasara abakumwenda bamubi yambere cyunkanga kantu bakalekane kaza kumwita nebisana biyine bimu toyerarikirire ngo ko kugenda no kurana ko kumanika korano uja kushanga kabakaringa kakuteganisa ko yakanje naza kwisimya kankano ko mukama yakinkume nka kuba kayikiri ko abonsonga kakora kaliya
kika kakomo munaguma nikali nko kubona urarana kazana santi nko muto mukama wabo ati ndimo ninkere nsa tukantikana kikamu ati nkikana kale kam kiza kunga kaisi kana kasange kalingere kana namuntu abaguma kagumana kakora zire misizire yenziriya tukajasoba goreka Da.